Angka pasompa alisu. Angka ga. Makanja to na pake pagalunge. Makanja to na pake patokoe. Sinin na hidi usaha-usaha linota. Makanja tabaca yai. Italla bismillah apa. Pertama maka dibacana. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nomor siaga apalah? Nomor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sadiqina ilal khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapa dan ibu sekalian. Alhamdulillah, tosukuru tandrigangkal risesi arajangan napong Allah Ta'ala latu ye wanewe ang kamopa at utungan na oreki pong Allah Ta'ala. Ibu tosukuru maraja alhamdulillah. Magata sukuru pertama ang katawa tasoko alhamdulillah. Pendre liman na yordega tawana kita layase. Tosukuru maraja alhamdulillah. Ang kamu pa atutungan na oreki pong Allah Ta'ala. Kehidupan. Tanyato pa idi nala malakul maut. Ang kamu pa kasampatan na oreki pong iyewe taong ito mamaulu. Peringati wi ajajingan na limalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiyah. Yulle manamo papinadingi sininna papinyaman na po ang Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tanyato pa idi tamo rumah sakit. Ang kamo pilalan na ye masigi ewe sehat wal afiyah. Yulle mo papasileng kega barongko kega katiri salah kung kato ang kaga papoji tu ya ero kode alhamdulillah ang kamu pa apatirongan na oreki pung Allah Ta'ala si pulu-pulung iri lalabola na pung Allah Ta'ala peringati wi ajajingan na tumalabi na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan saja Bapak Ibu sekalian, di tahun ini kita sudah berada di alamul kubur, kita hanya mendengarkan kabar-kabar. Irilalan na kubur utama kada mamaulu itawe ko karangambara. Bendengi watuku tuo melotoka masidakah. Witanya apalan atau masidakah na ko mamaulu te ko masigi ewe. Jadi sinin na yero warialata yang mendahului kita sekarang ini di alam kuburnya naruntuk mana ni apalan na watuna tu masih dekat ko mamaulu itawe. Termasuk di mana ya he sinin na pak bereta pasti dekata termasuk ya he aga sana je ya.
Ganna masigi ulawin apan nang katidak-tidak uruntu. Ni kana tahu ye po imange. Ni ka tahu ye. Tawana pa syutinge. Alhamdulillah. Sinin na pa bereta tanra asukurukat talori pungala ta'ala. Anak ta lagi jaji sila daki sukuru kalaman na loki minrang atau macerana. Nasaba yero anata na rekode panayaki kay tergadai. Tanya apa ini punna. Apun dengan namo pa pungala ta'ala maraji mati runtu siapa anak ta patuluna nata serimuni na pungala ta'ala. Apalagi ko anata pakapala kurang. Pada anak poi imang yahe pakapala kurangi Imam Masjid Agung Pangkajene Sidrap ini Ustaz Ahyar pada kato sidenre tapi dia pernah bene abene nombok anak tay MCA subhanallah ini mana yang kewija-wijata pakapala kurang madeci anata nanti kita dapatkan syafaatnya pertolongannya pengakuannya dari kopura nilai akikah. Itu tanda wujud syukur kita kepada Allah. Apalagi alimalabbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benenge weritai riwayat Bapak Ibu sekalian, termasuk Andre Guru almarhum Khalifah Baja Parepare. Beliau pernah mengatakan bahwa benenge muitai papojinna sahabatna Nabi ta dena sibandi pasidakat ko mauluki cuma yero sahabat dena maulu dena pada bateta yero sahabat maulu agi nilau nabita na puranu nabita na berea walau nafsi namu alaik wa berato yaidi waram parata misesa detona yamana tapi papojina sahabat luar biasa. Ternyata hadirin sekalian malat dapi mapoji Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kemana. Maka inilah sedikit akan kita bahas tentang bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati. Upaletu kangi denre maka dewe narik ko mapamula ni madodo tepeta. Mapamula ni madodo sukuruta, maka ada zikir yang bagus kita baca, dan ini sering saya bacakan kepada anak-anak kami di tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Apa yaitu? Sering-seringlah membaca haukalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Meromo mi baca ya pala maneng. Tetapi coba ni garenai nire ko mapamula madodo tapata mas sempajang makura sumangata mak berejama. Coba baca ini, sering-sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Samanna sati pada launa HP lecas tambah semangat. Kenapa? Karena memang kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Angka-angka ulawi sedi pasantren makutana yakoro guruna makadatabe ustaz aga makanja na baca na angka bola meroi palele rumah santri mau dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain nasabak ko ibongkerai marutungi wadi miyakai palele maraka bola ki aga makanja kasi nabaca pa ero kasi ananae mabicu-bicu man watak kalena dena siaga santri kucet demi yang ada di Kabupaten Bone itu makadama bawang ero ya uruntu utarimae bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kurang lebih 10 mi telu anak-anak marakabola na molopoer boleh angka kapa pitu alirina 10 mi lebih ya wananae na baca sambil ya angkat subhanallah letu matoyo boleh ro. Karena memang kita tidak punya daya dan kekuatan, kemampuan, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dene wadi ya tuangi wialewe. Saya dari Sidrap ke sini, saya berkendara engkau toku tapi yero otoe ya kotania elo na pungala tala dena jokka. Wadi jaji capu akina ya rega matel masina iri tengana lalangi
Tapi karena kita berserah diri kepada Allah, alhamdulillah, saya tiba tepat waktu. Dewa patajang tapi kami mana akur yolohe masam pajang. Inilah tanda bahwa ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kita kepada Allah, insyaallah na oreki pung Allah taala asagi nangan, awatangan kekuatan, bahkan ibu tabe di biasa kina gosip tahu biasa kina gosip pada gitu. Kalau tidak mau digosip, jangan gosip orang. Betul? Tapi angka memang tu kasih tahu dia nak gosip tari gosip ni. Biasa angka kajajian. Nigi salai lima si bawah, nigi salai orang pasti gosip ko madai. Kagak apa kro? Mana urut ke munri? Jadi ya kolime si bawa macarita magosip made ye hesi dewe alena si cerita. Jadi ye apa dengan kedo magai gosip kita we nigi made gosip magi tamito gosip ni mitau kina rekoda cerita jaki. Inilah bahayanya fitnah. Peko carana ibalas okone he pak burana he nareko angka tau gau bawa kina cerita kina denak kwa. Ini telah gosip di benar atau tidak gosip namanya, benar atau tidak fitnah namanya. Ya komelo ki balas yoro perbuatan natawe baik perbuatan maupun perkataannya Bapak Ibu sekalian. Inilah yang sering kita baca. Tapa megewi baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puang Allah Ta'ala pematu balina. Betul? Yako ini tatambela sakta. Ini tona kasiasi, ini tona gosip, ini tona mewah, pene viral ki. Pene maja sakta. Nare koko ni pung Allah Ta'ala berserah diri puat dega pakulaku mewah kasi na pauja ka kasi tahu na dega agau marigagai. Aga no pigau baca itu. La haula wala quwata illa billah. Pasti yang kalalana. Yero wijae masikola. Utanai na, iko ang kasi bawamu bawa ko baca ya, aja ni ko mewah, masalah gitu na, apa nita malam kita ye, ya mau kasi na baca, alhamdulillah, ustaz samo patujui, ternyata alena patujui, dia na mewah, kenapa? Karena memang kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekoni ustaz nari ko ang kapasinga, wadi gay baca, ibu. Ya ko angka passing ata lo bolae ya ko tabacang ye aga kajajian. Dia jaji lo bolata. Ternyata pada bacata. Passing ai si bato isenge ai. Ternyata ya sepi baca-bacaan passing ai. Gak kana dia jaji. Ya he biasa tu pemacarama ko daerah Poli Wali Mandar. Pak meter-ter kuro. Saya setiap masuk di daerah itu pertama saya baca Fatihah untuk Imam Lapeo, sahibul wilayah. Mak berisal lagi nari kutama ki kampung na tawe. Ya kutama ka pindra mak berisal laka. Mapamula patala sinrang. Sinin na yamana katurunan na anrangi pandrita lopona yamanang. Alahya'i minhum wal amwat supaya natona madeceki. Alhamdulillah. Dia pa utama kumaya kampungi na turu ni bosina pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macake-cake kamputa alhamdulillah. Jana he ya komelo ki mewa nare ko angka gau bawa ki aja tamasilang. Aja na ta mewah. Aja na ta cata aku Facebook ta cerita ko WA dan sebagainya cukup baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya kumareso na baca tahu ya he na amalkan 1000 kali dalam satu hari mau so tu pakitana biar tanya bicarana. Karena ada murid kami itu Bapak Ibu sekalian si dibisikirin aja bawangi tapi koma kita tanya anak patu tara pakitana apalagi koma bicara liwa pasien koma bicara. Kenapa? Karena itu zikirnya. Memang daya dan upaya kita ini tidak mampu kecuali datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, magi upalatu pamulang ya he nasabah.
keadaan kita sekarang ini Pak, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mega na tahu tak lupa ko pong Allah taala. Na tuang ini pada rupa tahu. Seakan-akan Allah itu tidak ada. Ya sitongan na ya pong Allah taala tu ya dia na lupai ki, ini memang lupai pong Allah taala. Sitongan na pong Allah taala dia nak bokori ki, ini memang bokori pong Allah taala. Inilah kenapa peringatan-peringatan Isra Miraj dan Maulid apapun itu, pengajian khutbah Jumat mengingatkan kepada kita pakanjaki tauta takwa kita kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena nareku aleta melu ya tuangi angka batasna. Kemampuan kita ini terbatas Bapak Ibu sekalian. Dega gapak kuliah ya sitonganna. Daya upaya kita tidak ada. Elotami, cinatami teman-teman ki hadir. Apapun Allah Ta'ala sendiri maka dah khuliqal insanu dha'ifa. Kami menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Dia tidak punya apa-apa. Dia gak apa kuliah tak. Alhamdulillah na oreki kekuatan pun Allah Ta'ala nama pada loki mamolu ilalana kesempatan giwe. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian kami hormati. Sebelum bicarita maulukannya pada loni mai. Nei pasit dia tita. Ipanguju watakaleta, ipanguju atita, ipanguju rohanita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthirun wa ghalin, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maulid dan maulud itu berbeda. Iko makka de tawai maulid berarti aja jingan Nabi ta melo icarita. Dan waktunya sudah berlalu. Kita sudah berada di Jumadil Awal di akhir. 12 Rabiul Awal aja jingan Nabi ta sola siningi. Ya tonaro asso amatingan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini ada waktunya di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Anwar, bulan yang penuh dengan cahaya. Yeko maulu beda. Inilah yang kita peringati di bulan di luar Rabiul Awal. Dena pada mauli siba maulu Yeko maulu dega gangkana, dega pajana, asso ko parallui. Inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita al-arif billah, tabarapena pung Allah Ta'ala. Turima maulu asso. Turina baca salawae asso. Itu maulud. Kenapa disebut dengan maulud? Disebut karena kehadiran Nabi Muhammad di muka bumi ini sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pura dewu tu suku Muhammad sengadina mancaji kima pamase malebang lorisinina alangi. Itu maulud. Aja jinganna Nabi tayahe manasah
Dega pada ajajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lahir nauzifan. Watakalena Nabi watun najaji. Dega sita tidara madak ke poleko tubunna Nabi tidak ada. Nauzifan, bersih, suci, makhtunan. Tabe tak ada peka. Bahkan Nabi ta pura memang ni sunnah. Jadi dega guru patau pura makatan ni ketahuan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu najaji Nabi ta sajidan hamidan. Ajajingan Nabi ta langsung sujud ri pung Allah taala andrange mapuji-puji ri secara jangan na pung Allah Subhanahu wa taala. Itu maulid. Ammaulukangi melo icarita ahaderekan Nabi ta sebagai nabi dan rasul Allah yang dicintai, sebagai rahmatan lil alamin. Pamase malabang lo di sini na alangi alena nama tu Nabi ta mewai kita masuruga pamase na pung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan nanti di hari kemudian kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadirin sekalian, angka 120 apa sebu nalanti pung Allah taala nabi ya ko yewe 120 pasabu meloki yang maulukang nule kapang asosoki mamaulu asora makunraye makasana masukko 124.000 nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 124.000 ini dipilih oleh Allah. Dalam riwayat ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314. Jumhur ulama mengatakan 315 rasul nalanti pung Allah taala. Dalam Islam kita mengenal dalam Al-Quran ada 25 nabi al-madhkur yang tersebut dalam Al-Quranul Karim. Mapamula niya kuhe paralui pak guru wijawijata di amani hana pala isinin nasang-asan na nabi termasuk ini. Apa maksud dan tujuan mermaulid ini supaya kita mengenal irisan yang oleh malabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya makanja ipapojita makasa ipapojita lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada guru ta Prof. Rahim Arsyad di kota Parepare berpesan bahwa yaitu modal tai disalangi al-mahabbah al-hub cinta negi yon roy mapuji alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak gantung ipapuji na pung Allah taala ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi kita ya ko mamaulu kita tahu na dena maraja papujita ko Nabi sallallahu alaihi wasallam rugi. Ya ko akata talo mamaulu na saba angkana bepa, angkana sokong ke poleang lisu dan sebagainya itu rugi besar. Pasti dekana mi tahu ya tu taala. Pak berena mi tahu taala barakah mi itu. Tetapi modal utama bermaulid adalah al-mahabbatur rasul mapoji ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara 124.000 nabi ini napitte pung Allah taala 25 nabi. Nenapa ni napitte si pung Allah taala ye 25 mancaji suruh malabina pung Allah taala. Di antaranya inilah diangkatlah sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, pangulun na sinin na nabi anrenge surona pung Allah taala. Nige pitte ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden na nabi presiden na surona pung Allah taala ale malabina Nabi ta. Aga tanranna yer waktu na miraja Nabi ta amiraja kan carita ya. Karena bulan 12 nanti sudah masuk Isra Miraj. Yer waktu na miraja Nabi ta lepai ke Masjidil Aqsa di Palestina Yerusalem. Nasi orang ibu roh na Nabi ta tapat turun mereka Jibril makada Muhammad wasalli rakaatain onroko cinampa masam pajak don rakam makada Nabi ta niga usi bawang niga jamaahku niga usi masam pajak gakana
Jana he mabiasa ibaca lana salawat tarhim. Iku masalawat iku masigi. Aga sarna kuro, aga bacana. Wa taqaddamtani sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Maju ko Muhammad. Iko pipi manang isinin na nabi. Kaya ganina sero. Turu manang iro nabi 120 pasapu. Si bawa nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ang kapa nabi dinaccio. Nasaba de panamate. Yahe paralu tasapai. Ang kamu patu nabi de panamate. Dua ko langi dua ko tanai. Letu si koy. Siapa yang di langit itu? Nabi Idris dengan Nabi Isa. Dia panamate. Engkau mau pi watak kalena yase lagi. Niga kota naiwe. Nabi Hedere si bawa Nabi Ilyas. Opak guruan ki baca-bacana. Bedenge tanya panitia nama si karangan bara mulika de upak guru ki. Pertama, makanja ipake mak japi-japi. Pak japi-japi na Nabi Ilyas. Iku angka tau malasa panrita Nabi Ilyas lawi buraiwi. Kalau ada ulama yang sakit atau hamba yang soleh, Nabi Ilyas datang memberikan ucapan doa. Na buraiwi. Aga pak dongan na aga bacana tangkalingin o bacangaki. Makanya ibaca-baca ya. Ya to na biasa yo pake mak bajapi-japi. Makare bacana tangkalingan ni cicam itu pakoling. Bismillahi syafi, Bismillahi kafi, Bismillahi mu'afi, Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tapala ni? Tapala ni? Ya ko depa tapala ai ale nomor rekaniku. Wah, salah. Nomor aku. Bismillahi syafi, Bismillahi kafi, Bismillahi mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ada riwayat yang mengatakan bahwa inilah doa-doa para nabi dan rasul ketika mengobati umatnya. Termasuk sitongan na ye denre laba baraka ikut tatong inangnya mahalul kiam ibaca sarakai ala ki wae iro wae waktu nama salawaki ya nabi salam alaika tapat dekke ko tujunna arotahe tabuka pasampuna napatala baraka kura apuri nange di meloki gamu lagi wi ya komelo ki male baraka na makukuange angka manemoga je we takatan itu ya kalau ki mamolu tau pemang bawa ki wae ko paralui bawa ki galong ada masjid yang saya uruskan penceramahnya apona guru taiman lapio di Pangkajene. Subhanallah, saya instruksikan bawa ki wae angkana bawa wae galong yoro 5 liter malopoiro i pasti di unruan na tanek kula masigi si di unruan di situ didoakan alhamdulillah angkana mancaji anggota dewan angkana mancaji mega rupana baraka yoro hadis kada lisuki pemang jaji makanja i baca-baca yoro namo idi jaji mato ta baca ya kumareso ta baca ya he untuk aleta cara untuk mak japi-japiwi aleta apa aku mak bicara japi-japi tahu bahasa sanro ya padahal itu japi-japi bahasa Arab mato ya bahasa Arab mato peke carana tak kata ni tujunna serta atau tujunna atita atau tujunna watata karena sumber penyakit itu ada 3 uluta adita watange kenra mono sumberna penyakit angka mana kuwatange we agi tamewi sumpata matarutama tama kantongnya tama watata tabaca yero Bismillahi syafi Bismillahi kafi Bismillahi mu'afi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya kodeta apalai
cukup baca bismillah sebanyak 7 kali. Wek sage baca bu, wek kapitu. Bismillah, 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 bismillah sampai 7 kali. Cara tak baca aja tak malasi, hayati, nikmati bacaan itu. Rilalang asan nai pung Allah Ta'ala. Dan yakini, puang tapak japa kak, baca dalam hati. Puang tapak japa kak, angka kasihlah saku puang Meta ni kasih ubawa puang, kalelelele na makbura mak dotro melo paja puang. Maka dalala dotro melo ni amputasi. Maka dalala dotro cuci darah Muhammad pasangi cincing. Alhamdulillah megega pure pak guru detona jaji operasi. Baca itu. Bismillah, bismillah. Cara tak baca pelan-pelan saja. Deto kagak laluki. Nikmati itu bacaan tak. Bismillah. Rilalang asan nepung Allah Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada tubuh kita ini juga makhluk. Agak gari panca jin nepung Allah Ta'ala. Pada ki purayata roko pung Allah Ta'ala. Pung Allah Ta'ala parentai. Kota baca yaro insyaAllah. Mabela ko. Melu tu kasih madisi janu hina sebab melu imam maulu. Katu kasih malampe membicu mana mompi anak-anak madisi ko masija. Itu cara-cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan narampe Nabi ta kullu amri timbalillah yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Sininna agagawe na rekodene pamulai sila bismillah petu barakana diga pamasina pungalata. Aina perlu nak kima bismillah agi-agi jama deceng. Upakoling ini agi-agi jama ditujuna decenge bismillah ki. Magi pawi maku na sabangka pura uloi makato bajuma tentang bismillah saya bahas takong ka mana madape coco ustaz. Melo kalau minau manu matu ma bismillah. Sebab maka lagi nanya agi-agi ijama bismillah ki. Walupe baca maka da sirin na papi decenge pamulai siba bismillahirrahmanirrahim. Tetapi menurut informasi hadirin sekalian, mak bismillah lo minau manu. Bismillah. Wek katallu mina baca majana seding. Paja minau manu. Tapi engkau tu barakana. Tapi aja tapi kau ini aja. Wak disaliwangi tu. Hadirin-hadirin kami hormati. Nah, layatosi si kiri na Nabi Hedere. Ya makanya pakai pasompa mega keluarga ta pasompa. Angka pasompa alisu. Angka ga. Makanya to na pakai pagalunge. Makanya to na pakai patokoe. Sinin na hidi usaha-usaha linota. Makanya ta baca yai. Italla bismillah apa? Pertama maka dibacana. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nomor saya kata apalah? Berapa? Ya pala manangapo pa ya pae be. Makanya ipake matimpa bola. Ya kolele bola ki idi baca yolo. Idi baca. Sidin na papi decenge, sidin na jae insyaallah. Na pasiruntukan ipung Allah Ta'ala decenge na pabele yang ipung Allah Ta'ala jae. Inilah yang zikir dibaca Nabi Khidir ketika mengunjungi para ulama-ulama untuk diberikan pelajaran-pelajaran. Biasangka sahabat dalam ilmu tarekat Khalwatiyah itu Daan Naqsabandi. Beliau biasa bercerita bahwa guru saya pernah berpesan, kalau kita ingin meninggalkan rumah, sebaiknya kita baca ini. Kenapa? Bisa jadi nanti kita dipertemukan dengan Nabi Khidir. Maki ko siruntuki Nabi Khidir naleki gadui. Bukan. Kita mendapatkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu tentang bagaimana kita hidup yang sesungguhnya di dunia ini. Dena pakalonto-lonto ki kositange. Dena pakalonto-lonto ki kulinoi. Kita mendapatkan pelajaran. Bahkan Nabi Khidir nisang pangkau ketah maka dai ko sipamu mapakoy. Inilah kenapa banyak ulama ul arifin
Tamarapena pung Allah Ta'ala berharap bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Waleki pasang ya komelo ki baca dendra yero sikiri upaguranga ki pertama-tama tabacangi Fatihah. Fatihah kepada Nabi, kemudian Fatihah kepada keluarga Nabi, kemudian ketiga Fatihah kepada orang tua kita, kemudian Fatihah kepada guru-guru kita. Magi na nomor telu tomotoywe maka de guruta namo pekko egan na pandita me wasisang mimmauli manna pemadoraka ko dua pajajamu bahkan ko nabita maka cintamu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di gaga guna-guna na ye mammaulu kita tahu nari kumadoraka mompi lor dua pajajata naudzubillahi minta doa restu kepada orang tua kita. Kemudian bacalah Fatihah untuk sahibul dzikir. Seri kuamangi mak barakah ya baca-baca ta. Dan alhamdulillah maega-ega atau pura baca-baca ye mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Nerima kon dari itu pada lori mai. Nai pakanjaki wi papojit talur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun de nagaga to maulu misalnya contoh kalaupun misalnya sudah tidak ada lagi orang yang mengingat kepada Nabi Muhammad, maka Dewi Punggala Ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Pura pataraka ya ada rampi-rampimu Muhammad. Aja mesti nyawamu dia kata masalah waloriko. Aja na mesti nyawamu Muhammad dia kata tepu-tepu wa rafa'na laka dzikrak. Paten dari Allah. Hak milikmu Muhammad. Warafa'na Allah telah mengangkat namamu Muhammad. Puang Allah Ta'ala turi tepu ya samu Muhammad. Maka sebenarnya yang rugi itu bukan Nabi Muhammad, kita ini umatnya. Kalau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai salamat di umat Muhammad, assalamualaikum Nabi ta. Dega agar itu sih dipakai siang ibadah sarana muslim kesalawana sampai jatah dia ini terima rekor itu masalah apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batalai sampajangnya secara hakikiah, secara batiniah, secara ruhaniah. Salat kita tidak akan diterima kalau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan napausi pungala taala inna syani'aka huwal abtar. Muhammad nariku angkari sesena rupa tawe paujahku. Nak bokori ke Muhammad, napitan na ke Muhammad, bahkan keluargamu Sa'adat al-Ba'alawi, keluarga Rasulullah dipitnah, dijajah mati-matian sampai sekarang. Inna sya'niaka huwal abtar. Justru mereka itulah terputus rahmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yana he para lunakie magito mamaulu supaya angka sinkronisasi hati kita ini tersambung kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga hakikina amaulukan ngetangkalingi bicara na tarekai. Ibu, itu ka matinro. Salah baca amaki. Maka dai hakikina amaulukan nuru bacai Muhammad tiwi pong Allah Ta'ala palatui. Ini rahasia daripada maulid kita. Nuru bacai Muhammad tiwi pong Allah Ta'ala palatui. Ya tona biasa kawang kalingan tomotona pakai mak japi-japi mak bura-bura. Nuru bacai Muhammad tiwi pong Allah Ta'ala palatui kun fayakun. Ya baca-baca tuh ya, mengalada saya dibaca-baca. Itu hakikatnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Okotoni ro monro pak donga warialata. Doa kita akan sampai kepada Allah tetapi melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi papalatukan ke pengalatan. Salawat itulah sebagai wasilah atau disebut dengan tawassul perantara ta ko pungal taala ya ko melo ki makada detona paralu istilah makada kita la wasilah perantara langsung kepada Allah. Siapa kita ini? Ni ke dia he siaga ni ibadat si bandingkan Nabi ta boro ni ga ajet ko masampajaki boro mo ustaz tapi na to minamo dena banding. Tidak sama hadirin sekalian. Maka kita perlu wasilah tawassul bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah kenapa kita perlunya mendekatkan diri kita kepada Nabi dengan rasa cinta. Yimero sarak daro.
mapuji ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian kami hormati. Kenapa ni yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Man nasaba mase malabba yaro di sini nalangi. Tidak ada nabi yang dilanti oleh Allah, wa ma arsalnaka ikoriale Muhammad. Pamasi ko malabang lor sini na alangi. Manassa Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu wadi mak bicara sibapung Allah Ta'ala, tetapi dia na iure rekomendasi. Ancaji ko pamasi malabang lor sini na alangi. Tidak. Hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi Nabi ringi ko nabita nasaba innaka la'ala khuluqin azim. Ampe kedona Nabi ta ya demi ni baje pada dega ga Nabi pada ampe kedona Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kenapa pernah Nabi Musa ketika akhir hayatnya melo mate Nabi Musa milo doang lori Allah Taala secara langsung, karena Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Puang tawarenya kasih umur malampe melo ka macin rolaiwi melo ka macaju umma oko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ini. Nabi Musa seniorna Nabi ta. Tapi yoro sina Nabi Musa na puminasa pung Allah Taala watun na mamiraja. Ipasiruntui siba pung Allah Subhanahu wa taala. Musa angkat matu Muhammad melo siruntui ya. Oloiwi ewe siruntu ewe siraga-raga. Karena Nabi Musa ini penasaran, maga mau lelener Muhammad. Unru labin ni sesena pung Allah Ta'ala. Unru tandena darajat ni sesena pung Allah Ta'ala. Sehingga Allah begitu muliakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, opawangi yaro Nabi ta magi na malapi pertama. Maka dari pung Allah Ta'ala ilana hadis qudsi laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Beningi tanya aku Muhammad de upancaji sewa-sewa. Andaikan bukan Nabi Muhammad, maka alam semesta ini beserta isi-isinya semua tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ganna Nabi ta nasabari na angkamalang isinin na isa na alangi. Inilah kenapa kita memperingati Maulid dan Maulud sarekom manginapas salama ki pung Allah Taala nas pasibawa ki Nabi sallallahu alaihi wasallam asurimonina pung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu harapan kita. Nenapa ni ilalan na sedewi riwayat hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Maka Dewi Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini merupakan sahabat Ansar di kota Madinah. Patetin na nabita dega ga sahaba matarru makutanangi kecuali sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Apa pertanyaannya pada saat itu? An Jabir bin Abdullah Al-Ansari qal akhbirni ma awwalu syai'in khalaqahu Allahul qabla al-asya. Muhammad suruna pung Allah Ta'ala pisangi kabari saya, beritakan kepada saya ma awwalu syai'in khalaqahu Allahul qabla al-asya. Agar bunga-bunga na pancaji puangi sabulu sewa-sewa. Pakutana malisa ya. Makutana ya sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat yang lain. Ya Rasulullah, pisangi ka tapudanga nasaba asan na indoko si bawa ambuk watan rutan ruang. Maha awalu syai agar bunga-bunga na pancaji puangi sabulu sewa-sewa. Maka dewe Nabi ta inna awalu syai'in khalaqahu Allahul qabla al-asya. Majapku hitungan-hitungan na yang pertama Allah ciptakan sebelum sesuatu diciptakan yang lainnya. Nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia dari tutajanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min nuri khalaqa kulla syai. Polekku ni tajakku ipancaji sewa-sewa. Matahari itu tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tercipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kana waktu nama miraja Nabi ta dena na sanggu malaikat Jibril
tembus di Sidratil Muntaha. Kenapa? Karena cahayanya tidak mampu binasa Kak Muhammad. Iko memang buat disirutu si Bapung Allah Ta'ala. Coba bayangkan. Sungguh luar biasanya alil malabir Nabi ta. Jadi aja teragu, aja tabata-bata, mamaulu aja. Aja tangkalingar to makada dega guna-guna nama maulu tawe. Dega itala baraka, de pinat-pinat dingiwi. De mina rasakan de panaruntu Kalau saya ceritakan semua orang yang pernah mengatakan bahwa maulid itu adalah bid'ah, maulid itu haram, alhamdulillah dua taluna maringerang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usuro mi masalawa pa mege salawamu magi na takko mada sa de ko waroku he melo tak pakkan ada kon takko sana Muhammad tahu. Karena itu tanda bahwa yena angka to na poji mamulu insyaallah pasti na poji masalawa ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan bermaulid hadirin sekalian sekali lagi untuk mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad supaya kita mendapatkan syafaat, pertolongan yang agung nanti di hari kemudian. Dega waddi tulo ki asori mondina puange kecuali matu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rilalana riwayae narampewi makada. Yero Nabi ta purna pawi, yero na sahabana makada. Kullul anbiya yaquluna nafsi nafsi. Isang manna. Kareba ya pole kuna bitta. Di hari kemudian nanti kullul anbiya yaquluna nafsi nafsi. Semua para nabi itu mengatakan pada urusu alemu, pada jampangi alemu, pada tanggungi alemu, hadapkanlah, bertanggungjawabkanlah dirimu di hadapan Allah. Wa disaliwangi ko. Illal habibunal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecuali matu nabitta maka nabitta analaha. Iya repona ummaku. Ini surat cinta dari Nabi ini. Surat cinta dari Nabi Muhammad. Aku akan menjadi tanggungan umatku di hari kemudian. Usappa matu ero makuro, maka kita akan berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Sidimi tumbuhkan rasa cinta rindu kita kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, nigero Nabi Muhammad roh. Nabi Muhammad nanti akan memegang tangan kita ketika berada di titik yang siratal mustaqim. Tak dena mana tahu angke umana Muhammad atau Nabi ta umaku ya roh nampi alimata. Yang ke maulu ilalana ya he masih ke karangambara insyaallah nampi amana limata na pertama surga. Amin. Itu yang kita harapkan. Jangan berharap kepada amal kita. Amal kita nanti diperhitungkan di yaumul hisab, hari perhitungan. Ya ko capo malata ni gaya tuangi. Ni ge meweki laketa, dia mungkin. Baineta dia mungkin. Semua mempertanggungjawabkan masing-masing kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, di Raudhah sebelum antara makam Nabi dengan mimbar Nabi, situ ada hadis Nabi tertulis, syafaati min ahlil kabairi min ummati. Ini surat cintanya Nabi kepada kita. Aku akan memberikan pertolongan kepada umatku yang berlumuran dosa-dosanya. Tomege dosana ia tanggungi selama dia mencintai saya, selama dia rindu kepada saya, maka saya akan bertemu dengannya di hari kemudian dan saya akan berikan pertolongan. Ini surat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugilah Bapak Ibu sekalian kalau kita dalam hidup ini tidak pernah merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ro maka dalam toma kasia maulu ya pating kasoko runtu taruh nih. Yang jelas angka kesempatan tayo waktu loki maulu yang kalingi asan na Nabi ta toma salawa si bawa tahu cukup ini ro modalata. Tapi perlu ditingkatkan supaya kodingi tala salah tala sikir ro salawai. Akatani bilang pila tasalawaki. Ya ko angka bala melo pole asalawaki masija. Insyaallah mabela itu balai Bapak Ibu sekalian. Biasa tu narekongka to motata riolo narekongka bala pole aga nasang. Muhammad. Pak doa ngero sanu-sanungan asan Nabi Muhammad. Angka moya bali bola kita lah Muhammad tapi hai pacai cerang. Asan Nabi Muhammad. Padahal Muhammad makanya sana. Tapi sifatna dia napu sifat Muhammad. Nah, yoko ni monrohe asan Nabi lagi Nabi ta mabela abalai.
maka na yu'adzibahum puradena paturungi pung Allah Subhanahu wa taala wa anta fihi nareko angke ale malapin nabi tetapu. Alhamdulillah ya wanewe he denre na paturungi pung Allah taala bosinna na patanangi pung Allah taala alange sehingga kita bisa menikmati Maulid pada malam hari ini. Katonero terlutu-lutu sekadaga sana he. Ya nah para luna hadirin sekalian, untuk bagaimana mencintai Nabi ini sesungguhnya cinta. Ya tonga-tongangi mapoji ku Nabi ta. Jangan hanya di bulan Maulid saja bersalawat. Cinta kepada Nabi hanya di bulan Maulid. Kulla yaum ko paralu asoso tetap sana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkasi di Tomotoa, oku daerah Pangkep. Ini kisah riwayat hidupnya Pak. Dia nak kacamata, dia tona banta. Dia nak buta. Mau tamopa magala mopa watakalena. Umurnya kurang lebih 97 tahun. Mati lulu mak berjama ku masigi. Macak kamu pa pakitana. Ero tu ku mak bicara, wasengi banta-banta, mulu posa sadak ku makada. Nah, deto ubanta. Wang kalinga mo makar ka jolo-jolo. Aga-aga baca-baca tapake paketa na makanja watakaleta. Magata-gata mo pi ulita. Adana iko mito nasa pawana. Jadi upawa to mito. Iro nasa ko subui loka Dio subuh ka. Yang kedua, iro nasa iya komelo ka nasa mapigaw agi ujama dia nang kana lepas salawae. Terima salawat aku ke Nabi Muhammad. Yang kedua mak beri salam. Bedakan ya antara salawat dengan salam. Kalau salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya ko beri salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Ini bedanya Pak. Tapahang ini? Ya ko masalawaki oko ki kampungnya. Oko ki bolata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah sampajang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi koko ki Madinah perbanyaklah salam. Bukan salawat, salam. Magai angke Nabi takro. Iberi salagi Nabi ta. Yana he paralun naki tapak guna masa ya duwe. Salawat dengan salam. Pak guru ki sini terakhir. Ya ku masalawat ki apalagi ku matahajud ki moto ki tengah bani dia gaga tahu-tahu ya set na sujadata toki tagarisi mulai dari kanan ke kiri. Kanan kiri tajure mapakun. Akhir jore itu seakan-akan kita berada di depan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain metoiha rasana. Lain rasana. Ataukah bilang pilata tapal lampu mapakoi. Apapun itu digariskan di sini di atas sajadah. Yang penting kabakasna. Napa ki masalawa. Napa ta bayangkan aleta angka ke kuyolona ki guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sekali itu. Beda. Apalagi nareko angka para lutta. Rogi ki ya sitongan na nareko den kata surunto Nabi terlalipi rugi besar. Kalau dalam kehidupan kita ini tidak pernah cita-cita untuk bermimpi saja kepada Nabi, itu sebenarnya rugi Pak. Bu, rugi. Tautoki mamaulu magi menadeka ke cinata sirunto Nabi tawadi ka usas wadi. Wadi ka sirunto Nabi tawadi. Maka inilah yang perlunya cinta kepada Nabi. Ta'allaq fi hadratih. Kalau betul-betul cinta kepada Nabi terbawa mimpi, terbawa tidur, maka kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tonga mo gajero Nabi Muhammad wita kula nipi tonga Nabi tamakada man ra'ani fil manam fa huwa haqqan fa inna syaitana la tamatsaluni. Nigi mita kalatin roh. Iya tu. Nasaba itu setange balisi denule simpada-pada kasih rupa-rupa ka. Tidak ada yang mampu menyamakan Nabi Muhammad. Kalau dia lihat saya bahwa itu adalah Nabi Muhammad, fahuwa haqqan. Mana saya itu ya? Mana sah? Ya komelo kisiruntu Nabi ta tasappa waktu makanjae. Betul-betul kita fokus dalam tidur itu. Majenneki makanja cari-careta ko parallu mak baju sampajaki napaki mawangi-wangi angka jenneta janagi saki beneta si balaketa pakanjaki tinrota napa ta cita-citakan puata orang kasih dalang pasiruntukan Nabi Muhammad walau fil manam namu ilalat tinromi
insyaallah kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Assalamualaikum. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta ikthirun wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain. Assalamualaikum ya man arsalallahu rahmatan alamin. Salawatullah alaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, papasan, ilalanay kesempatan. Maka Dewi Toriolota, maka sinari kumalampu manang isinin na tawi. Daya kiade nagagachok sinari kumalampu itu maparintata. Maka sinari kumanini manang isinin na tawi. Daya kiade nagagachok sinari kumanini itu panritata. Maka sinari kumalabo manang isinin na tawi. Daya kiade nagagachok sinari kumalabo itu sogita. Makasin dari kumatan desa para manang isinin na tawe. Nekiade nagagachokasin dari kumatan desa para to kasia-sia. Makasin dari kumatan desiri manang isinin na tawe. Nekiade nagagachokasin dari kumatan desiri makunretta. Tato bata ki nasaba lampu, ki basikali nasaba gatang, akawali ki nasaba adatongang, ki sanre indo ambo tama pusilengang, pusipa sipat na waye, mariawa na mega gunana. Wallahu muafiq ila qawmit tariq, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.